Ndabaramukije mwese abakunzi b'urukundo gatatu TV, muraho murakomeye. Ndaramukije abantu bose bumviriza ubutumwa ntanga. Nukuri Uwiteka Imana nabaha umugisha, kandi Uwiteka Imana nabandanye kubaha imbaraga zo kunesha icyaha. Yesu Kristo nahabwa icyubahiro. Uyu munsi nzanye ubutumwa bureba abagore n'abagabo, mu bisanzwe abantu bubatse. Iby'abagore n'abagabo bakora, iby'abagore n'abagabo barimwo barakora, abo ngabo bubatse, byashizwe hanze, byashizwe ahagaragara. Haleluya. Ndabisobanura nifashishije ijambo ry'Imana. Abagore n'abagabo ibyo basigaye bakora ni ibintu bibi bitanezereza Imana. Ndasaba umuntu wari we wese ari butangire ino video ayumvirize, ayirangize, maze ace anayihereza n'abandi. Ino video Umwuka Wera araherekeza ino video, maze igere cyangwa se ishike kuri abo bantu. Reka dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima ndaguhimbaje, nukuri habwa icyubahiro kuba wongeye kandi kuntiza umwanya wawe kugira ngo mvuge. Yesu we, ndagushima cyane. Ndakwinginze undungikire Umwuka Wera kugira ngo anshigikire muri uyu murimo wawe. Data wa twese, ndakweretse abantu bose Mwami Yesu bari bwumve ino video, buno butumwa bwawe, ubahe umugisha Mwami, ubahe Mwami Yesu Kristo kumva ubutumwa, maze bamenye n'ibyo ushatse kuvuga. Urakoze Yesu Kristo. Ndirukanye Satani n'abadayimoni mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndakwinginze Uwiteka, urungika abamarayika bawe bankikuze. Urakoze Data, sabye nize kubyumvishe kandi bikoze mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri mu Baroma igice cya mbere ku murongo wa 26 n'uwa 27. Turasoma imirongo ibiri yonyene. Haleluya. Muntu wubatse, muntu uzi kufita urugo, ino video uyumvirize uyirangize, kuko iyi video iri kirareba bariya bafite ingo. Haleluya. Reka dusome. Nico cyatumye Imana ibaheba ngo bifuze ibyonona, kuko abagore babo imibiri yabo yaremewe bagihinduye ukundi itaremewe. Aho muri ko murahumva. Nico cyatumye Imana ibaheba ngo bifuze ibyonona, kuko abagore babo imibiri yabo yaremewe bagihinduye ukundi itaremewe. Bene Data, reka mbe ndahagaritse ngaha. Tuyuko turavuga abagore n'abagabo bubatse. Abagore n'abagabo nukuri ibintu basigaye bakorera mu ngo zabo ni ibintu bibabaje, ni ibintu Imana idashobora kwihanganira, ni ibintu Imana idashobora kwihanganira. Nimwibuke muri Sodom na Gomora, icyatumye Imana iharimbura ni ukubera ibyaha. Ibyaha nibyo byatumye Imana ibarimbura. Ariko noneho urebye ingo z'iki gihe ukuntu basigaye mbese babonana, biratangaje. Abagore bariko barataka, bariko bararira, barizwa n'abagabo babo bivanye n'ibyo bariko barabakorera. Abagabo niba bagenda kureba ama video muri Facebook, nimba ari muri YouTube, nimba ari heye, bashika bagashika bagira iki, mbese bahatiriza
bahatiriza abagore babo ngo babonane kabisa ahantu hadakwiye kubonanira. Bene data, umugore arataka kubera umugabo arimo arashaka kubonana nawe, mbese ahantu hanyura umwanda mukuru. Bene data, mw'abantu mwe mwubatse, ibyo muriko murakora bizabarimbura. Muriko murarongora abagore banyu mu kanwa, mukasamika abagore banyu mukabarongora mu kanwa. Ari umugore wawe wakunze ukamutora umukunze, ubu usigaye waramugize ikindi kintu. Ubu usigaye umutegeka ko ukwiye kumurongora mu kanwa. Abandi nabo muri kumurongora abagore banyu mu kibuno. Muri kumurategeka abagore banyu ngo babahereze mu kibuno ariho murongora. Reka ndababwire bene data, abagore benshi barimo bararira barizwa n'ibyo bintu. Kandi ikindi, bariko barababazwa n'abagabo babo kurongorwa mu kibuno kweri. Ese Imana iyo iriko irababona wumva ibabona gute? Muri ko murarongora abagore banyu mu bibuno, muri ko murarongora abagore banyu mu kanwa. Reka ndakubwire ingaruka. Uriko uramupanura, bishatse kuvuga uriko uramwagura. Uriko uramwagura, hazagera igihe amafire acike. Niyamara gucika amafire ntazongera kwifata. Niba ashaka kuja ku mwanda mukuru, ntago bizakunda ko yifata. Azaza birangiriza hariho hose ashitse, hariho hose abishakiye. Kubera iki? Nta mafire agifite. Bene data, mureke konona imibiri y'abagore banyu. Ikindi tuvugisha ukuri, uyu mubiri n'urushengero rw'Uwiteka. Iyo muri kumurawukoresha uko Imana idakeneye, Imana ntabwo inezezwa n'ibyo muri kumurakora. Reka ndababwire, uyu mubiri n'urushengero Imana yituriramo. Ariko mwebwe murafata imibiri, ishengero z'Uwiteka cyangwa mvuga ati imibiri, mukayifata mbese uko mwishakiye. Mbe ntago muzi ko iyo mumaze kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wanyu, ntago muzi ko muba mbese mutitegeka? Ntago muba mwitegeka. Ariko ngwaho abagabo murarongora abagore mu kibuno, mukabarongora mu kanwa. Ese nk'ibyo muba muri ko murakora, ubu ugiye kuvuga ko binezeza Uwiteka? Nimba mudashaka kurekura ibyo bintu byanyu, nimba mudashaka kureka mbese ibyo bintu bitesheje muri ko murakora, nukuri muzarimbuka. Abagabo kabisa intanga zabo bazisuka mu kanwa k'abagore babo. Yemwe, ese mu kanwa k'abagore banyu harabaye trash? Kuko ndabona ko mwabagize nabi. Reka ndababwire, Imana yarishe Onani. Kubera iki? Yafashe intanga ziwe azisesa hasi. Numbwire rero, wewe ufata intanga zawe ukazisuka mu kanwa k'umugore wa ngazimire, ese ubushatse gukora iki? Niba Imana yarishe Onani, mbese imuhoye gusesa intanga hasi, wewe izawe kuzishize mu kanwa, ugiye kuvuga ko yakureka? Nimuhindukire,
niba mudahindukiye muzarimbuka. Imana irashaka ko muhindukira. Bagore bagabo, iby'imibiri yanyu yaremewe ntago ari byo mukora, ahubwo muragenda mugakora ibindi. Wa mugore we, uryohererwa ko umugabo wawe akurongora mu kanwa cyangwa mu kibuno, uriko uriteza ibibazo, uri murikururira ibibazo. Mwaremeye Satani arabaganza, muremera Satani arabagaba, abakoresha uko yishakiye. Ndababwire, Imana ntago irimo iranezerwa iyibonye ingo z'iki gihe ziriko zirakora ibiteye iseseme. Nimba mudashaka guhindukira muzarimbuka. Imana izabarimbura. Imana izabarimbura. Muriko muragenda kureba amavideo y'ibiteye isoni, y'ibiteye ishishi, mugaca mubitwara mu rugo iwanyu, mu ngo zanyu, mukagenda kubikora. Ibyo mubonye hariya mugaca mubitwara iwanyu, akaba ari byo mukora. Hanyuma ejo ugaca uvyuka ugenda kuririmbira Imana, ukabyuka uvuga ngo uri umukristo. Ibyo mwakoze mukabifukafuka. Abandi namwe muriko muritwaza ngo n'umugabo wanjye, ngo n'umugore wanjye. Niba se ari umugore wawe cyangwa se ari umugabo wawe, wumva muriko murakora iby'Imana ishaka ko mukora? Wumva mutariko murakora ibyo Shetani ashaka? Kuko Imana ntago yigeze babwira ngo muze murongorana mu kibuno. Imana ntago yigeze babwira ngo murongorane mu kanwa. Ibintu bya hariya gusa nibyo mwagiye kuzana, mubizana iwanyu mu rugo. Bene data, nimuhindukire. Wa mugabo we uzi kuri kurakora ibi, nuhindukire. Wa mugore we niba uzi kuri kurakora ibi, uhindukire, kuko Uwiteka Imana ntanezezwa n'ibyo muri ko murakora. Haleluya. Kandi n'abagabo nuko baretse kugirira abagore iby'imibiri yabo yaremewe, bashuha babengukana abagabo, bagirira abandi bagabo ibiteye isoni, kandi mu mibiri yabo bahabwa ingero zikwiranye n'ubuzimire bwabo. Abagore cyangwa se abagabo bata ingo zabo bakagenda gushuha bashuhira abagabo bagenzi babo, bagenda kuryamana n'abandi bagabo, bagata abagore mu nzu bakaja gushaka abandi bagabo, bimwe bita ngo nabatinganye. Bakagenda kurongorwa mu kibuno, hariya mu kibuno niho binjira. Ese ugira ngo abikorera hehe? Iyo ubonye umugabo ari umutinganye ugira ngo ni hehe? Mu kibuno niho binjira. Nawe ukambira ukuntu wowe mugabo utega bakakurongora mu kibuno, uri umugabo ukarongorwa n'undi mugabo mugenzi wawe, ukemera kabisa akakurongora mu kibuno. Kandi ufite abana n'umugore, wabataye pepepe, washimye kurongorwa mu kibuno. Washimye kurongorwa mu kibuno. Ndakubwire rero, ibizaturuka hariya na muganga ntago azakuvura. Wa mugore we, ibizaturuka hariya na muganga ntazakuvura. Hazagera igihe wambara umubindo. Uzakwambara umubindo wa mugore we, ureka umugabo wakakurongora mu kibuno. Wa mugabo bakubarongora mu kibuno urongorwa n'umugabo mugenzawe. Uzakwambara imibindo. Uzakwambara imibindo. Uzagwara ingwara utazi izarizo. Muzagwara ingwara mutazi izarizo, ku buryo izananira abaganga.
nimuhindukire, nimuve mu ibyo bintu biteye ishishi, mureke gusebya Imana. Nkawe wariyambuye agaciro k'umugabo, wariyambuye agaciro k'umugabo kabisa, uremera barakurongora, wemera kurongorwa naho mu kibuno. Wari ufite icyubahiro cy'umugabo, urakiyambura, ushima kurongorwa mu kibuno. Bakwita papa, bakakuba, mbese bakwita ayandi mazina meza. Ubu ntayo gifite, ubu sigaye ufite, uri umugore wa mbese uri umugore w'umugabo mugenzi wawe. Hanyuma ukavuga ngo ngura umukristo. Ese wumva uri umukristo nyabaki wowe urongorwa mu kibuno wa mugabo we, wa mugore we? Hanyuma ngo Imana izabura mbese kutarakira abantu cyangwa se kutarakayira abantu. Izabona umugabo yamuremye ari umugabo, amuha icyubahiro nk'icy'umugabo, yitwa umugabo, ariko yamara gukura agaca atangira guhinduka, agaca atangira kwigira umugore. Ngutwo dukweto dushinze, amahereni, ama makeup, ibintu bitara amabere ashize ko n'imyenda y'abagore. Hanyuma ngo uri umugabo, kandi ubwo ufite umugore mu rugo. Umugore wawe yambara ijipo, akambara isutiya, akambara ama makeup, nawe ukambara ama makeup, ukambara n'iki byose, mbese mwese mukaba abagore, kandi wari ku umugabo wundi akaba umugore. Nimuhindukire bene data. Nimba mudahindukiye muzarandurwa mukugweho. Harahiriwe umuntu azahindukira akava mu nzira ziwe mbi, agashaka Yesu Kristo umwami n'umukiza wiwe. Uwo nguwo arahiriwe. Ariko umuntu adashaka kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wiwe ngo ave mu izo nzira ziwe mbi, ngo ashake Imana, uwo nguwo ararimbutse. Ingwara mugiye kuzagwara, mwebwe murongorwa mu bibuno no mu kanwa. Barakurongora mu kanwa, gaseka ukabyishimira, uri kwishima, ariko Imana ibona wayiteye iseseme. Bakurongora mu kibuno ngo n'umugabo wanjye, yiwe ndakubwiza ukuri, arimwe aragutera ubugwayi, kandi arimwe aragutera kuzapanuka. Uzakwambara umubindo, nutahindukira gusaba Imana imbabazi, Imana ikubabarire, uzakwambara umubindo. Ubu nibwo butumwa bw'abantu bubatse na rifite. Abantu bubatse muri ko murakora ibintu bibi we, biteye iseseme, biteye ishishi. Muri ko murakora ibintu bibi biteye iseseme, biteye ishishi. Inzira Imana yabahaye kunyuramwo ntago ariyo munyuramwo, ahubwo mwarishaka iyindi inzira zingahe? Zibiri. Mu matwi nuko ari ahantu hatoya, no mu mazuru nuko ari hatoya, naho mumaze kwinjirayo. Reka numaze kwinjira mu kanwa, wumva mu mazuru y'abara ari amazuru arangaye kabisa, manini, amazuru kabisa manini, angana n'uyu munwa, ntima mwarinjiyeyo. Ano matwi iyaba ari amatwi kabisa apanuka, ntuba warinjiye wewe uri kwarongora umugore wawe mu kibuno, wewe uri kwarongora umugore wawe mu kanwa, ntuba waramaze kwinjirayo. Mbeko muri kumurafinata, ko mwicaye mugira ngo umuhero ntuzaba, cyangwa se ko mwicaye mugira ngo ngo umuriro nturiho. Mbese ni wavuga pfira mw'ibyo bintu wumva wewe utazarimbuka. Erega uzarimbuka nutava mw'ibyo uri kurakora bibi. Imana ishaka ko muhindukira
mureke kuza mukora ibintu mu ijoro biteye isoni ngo muze mugenda mu rushengero ngo muri abakristo. Ngo iki? Nimuhindukire mwihane muve mu byaha. Nimwihane. Yesu Kristo nabaho umugisha. Abari bwumve ino video. Abantu nabo bazi ko barongorwa mu kanwa no mu kibuno. Nimutahindukiye muzarimbuka, muzagwara ibigwara na muganga nanigwe kuvura. Muzagwara ibigwara na muganga bimunanire, kandi ibigwara bizabivuye mu ibyo bintu muri ko murakora. Dusenge. Uwiteka Mana, ndagushima ukuntu duhaye amagambo n'impanuro, habwa icyubahiro. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushima ko atayindi Mana iriho. Ndakwinginze Mwami uherekeze ijambo ryawe, ndakwinginze Mwami utugire neza, Mwami umugisha umuntu ari wese ari bwumva ino video. Mwami Yesu habwa icyubahiro, umwuka wera aherekeze ino jambo, ndabivye imbuto. Mwami Yesu umeza ni wewe, n'uvomera ni wewe. Urakoze Yesu, sabye nize kuvyumvishije mu izina rya Yesu Kristo, amen. Muhindukire muve mu nzira zanyu mbi, muhindukire Uwiteka, naho ubundi nimutahindukire Uwiteka muzarimbuka.